Kiumia kimwe tu mbere ya mucemanio wa kiama kia Jubilee, riu atongoria kiama-ini giki ni mambiririe icera matura-ini niguo kwaraniria na muingi hari mitaratara ya mari nayo ya kuriukia na gwikira hinya kiama giki mbere ya ithurano cia mweri wa 8. Atongoria kaunti-ini ya Kiambu matongoretio ni mubunge wa Kiambu Town Judy Jomo, munini wa Governor Joyce Ngugi na mubunge wa Gatundu ya rugongo wa Njiko wa Kibe macerete mwena wa Mutomo kuria ni mucii kwa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta makirira muingi bata wa guthie na mbere na kunyitira muthamaki wa bururi o undu umwe na kiama kiria kirathana kia Jubilee. Kiama kia Jubilee ni kwaingirire mbea na nyoka na nitucirutite na nituguthie na mbere na guciruta. Twithurire andu matekutwendera haro, no twithurire kunyitana. Gutiri undu mwega kana moru gukorwo tumenyerete gukorwo turi thiini githiite kinene, twikora handu tukorwo tutire thiini wa giti kiu na ndi kana nitureciria horo ucio. Atongoria aya ni mokireire munini wa mutongoria wa bururi William Ruto hari kiria marauga ni gukararia tafaria cia President Uhuru Kenyatta makiheana muhiano na ripoti ya BBI ire itanya rinene ria kuongerera kigina kuri kaunti cia gitaru kia Mount Kenya. Tunajua BBI iliwekwa nje, BBI ilitupiliwa mbali na BBI ilikuwa inakuja kusaidia sisi kuleta pesa katika maeneo yetu. Oho ni magathiririe tafaria ciambiriirio ni President Uhuru Kenyatta gicigo-ini giki makiuga muingi ni ugunikite na njira nene. Undu uria wiho ni ati kiama kia Jubilee kirari wira na kahinda riu ni gakinyu ga kuingira thiini wa siasa. Kugi na kuo mwena wa Embakasi ya ithwiro aikari ni moretio kwiyumiria kwiyandikithia ta amemba kiama kia Jubilee mbere ya ithurano cia wamurani. Fanye kazi pamoja tukijua ya kwamba we are forming the next government under azimio la umoja. Tutasimama na rais wetu mahali ametuambia twende, tunajia ni hiyo. Hindi ya mucemanio wa amemba kiama giki mwena uyu uria ugutongoragio ni muhuraniri wa giturwa kia Ambunge Muriithi Mwenje moretie gwatabania ithurano cia wamurani hamwe rungu rwa ngwataniro ya azimio la umoja ni gutikana korona ngui ngwataniro-ini ino. Hapa Nairobi tunakuaga na ODM na ni mandugu zetu, tunawaheshimu, na kama wataamua tuende joint nomination sisi hakuna mtu tunaogopa. Na kuo mwena wa Thika ene biashara moretie muingi wa gicigo kia Mount Kenya kuiyukia mweke wa mahoya ma gucokia ngatho tariki 19 na maria mathanganitio ni mubunge Moses Kuria kuhoera na kunyitithania muingi wa gicigo giki ona thengia wa mirugamo yao ya kiuteti. Nya wa Saturday nditokei tuke tuhoe nigetha tukorwo twigwatanirwe mwe. Muthenya ucio no nyende atongoria itu aria magakorwo me guku makorwo makionithia kana civic aria makibundithia mugiku makimuonia hatire thina na hanini. Matongoretio ni Martin Waru Matirio na Jimmy Gikwa onjoria ya moretie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gugekinya igongona-ini riri ta mutongoria wa gicigo giki na heane mwerekera wa gicigo giki mbere ya eherete wabici-ini. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Wainaina wa Kiarie.